50 languages. 81. 81. 81. Прошедшая форма. 1. Minevik 1. Minevik 1. Писать. Kirjutama. Kirjutama. Он писал письмо. Ta kirjutas kirja. Ta kirjutas kirja. А она писала открытку. Ja tema kirjutas kaardi. Ja tema kirjutas kaardi. Читать. Lugema. Lugema. Он читал цветной журнал. Ta luges ajakirja. Ta luges ajakirja. А она читала книгу. Ja ta luges raamatut. Ja ta luges raamatut. Брать. Võtma. Võtma. Он взял сигарету. Ta võttis sigareti. Ta võttis sigareti. Она взяла кусок шоколада. Ta võttis tüki šokolaadi. Ta võttis tüki šokolaadi. Он был неверен, а она была верна. Ta oli truu, kuid tema oli truudusetu. Ta oli truu, kuid tema oli truudusetu. Он был ленивым, а она была прилежной. Ta oli laisk, kuid tema oli usin. Ta oli laisk, kuid tema oli usin. Он был бедным, а она была богатой. Ta oli vaene, kuid tema oli rikas. Ta oli vaene, kuid tema oli rikas. У него не было денег, а только долги. Tal ei olnud raha, vaid võlad. Tal ei olnud raha, vaid võlad. Он не был удачлив, а был неудачлив. Tal ei olnud õnne, vaid õnnetust. Tal ei olnud õnne, vaid õnnetust. Он не был успешен, а был неуспешен. Tal ei olnud edu, vaid äpardumisi. Tal ei olnud edu, vaid äpardumisi. Он не был доволен, а был недоволен. Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. Он не был счастлив, а был несчастен. Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. Он не был симпатичным, а был несимпатичным. Ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne. Ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne. 50 languages. 82. 82. 82. Прошедшая форма 2. Minevik 2. Minevik 2. Тебе пришлось вызвать скорую? Pidid sa kiirabi kutsuma? Pidid sa kiirabi kutsuma? Тебе пришлось вызвать врача? Pidid sa arsti kutsuma? Pidid sa arsti kutsuma? Тебе пришлось вызвать полицию? Pidid sa politsei kutsuma? Pidid sa politsei kutsuma? У вас есть номер телефона? Он у меня только что был. Kas teil on see telefoninumber? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see telefoninumber? Hetk tagasi oli mul see veel. У вас есть адрес? Он у меня только что был. Kas teil on see aadress?
Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see aadress? Hetk tagasi oli mul see veel. У вас есть карта города? Она у меня только что была. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. Он пришел вовремя. Он не смог прийти вовремя. Tuli ta täpselt, ta ei saanud täpselt tulla. Tuli ta täpselt, ta ei saanud täpselt tulla. Он нашел дорогу. Он не смог найти дорогу. Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. Он тебя понял? Он не смог меня понять. Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. Почему ты не мог прийти вовремя? Miks ei saanud sa täpselt tulla? Miks ei saanud sa täpselt tulla? Почему ты не мог найти дорогу? Miks sa teed ei leidnud? Miks sa teed ei leidnud? Почему ты не мог его понять? Miks sa temast aru ei saanud? Miks sa temast aru ei saanud? Я не мог прийти вовремя, потому что автобусы не ходили. Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. Я не мог найти дорогу, потому что у меня не было карты города. Ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. Ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. Я не мог его понять, потому что музыка была очень громкой. Ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. Ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. Мне пришлось взять такси. Ma pidin takso võtma. Ma pidin takso võtma. Мне пришлось купить карту города. Ma pidin linnakaardi ostma. Ma pidin linnakaardi ostma. Мне пришлось выключить радио. Ma pidin raadio vaiksemaks keerama. Ma pidin raadio vaiksemaks keerama. 50 languages. 83. 83. 83. Прошедшая форма 3. Minevik 3. Minevik 3. Говорить по телефону. Helistama. Helistama. Я говорила по телефону. Ma helistasin. Ma helistasin. Я все время говорила по телефону. Ma olin terve selle aja telefonil. Ma olin terve selle aja telefonil. Спрашивать. Küsima. Küsima. Я спросила. Ma küsisin. Ma küsisin. Я всегда спрашивала. Ma olen alati küsinud. Ma olen alati küsinud. Рассказывать. Jutustama. Jutustama. Я рассказала. Ma jutustasin. Ma jutustasin. Я рассказала всю историю. Ma jutustasin terve loo ära. Ma jutustasin terve loo ära. Учить. Õppima. Õppima. Я учила. Ma õppisin. Ma õppisin. Я весь вечер учила. Ma õppisin terve õhtu. Ma õppisin terve õhtu.
Работать. töötama, töötama, Я работала. ma töötasin, ma töötasin, Я весь день работала. ma töötasin terve päeva, ma töötasin terve päeva, Есть. sööma, sööma, Я поела. ma sõin, ma sõin, Я съела всю порцию. ma sõin kogu toidu ära, ma sõin kogu toidu ära. 50 languages. 84. 84, 84, Прошедшая форма 4. minevik 4, minevik 4, Читать. lugema, lugema, Я читал. ma lugesin, ma lugesin, Я прочитал весь роман. ma lugesin terve romaani läbi, ma lugesin terve romaani läbi. Понимать. mõistma, mõistma, Я понял. ma mõistsin, ma mõistsin, Я понял весь текст. ma mõistsin tervet teksti, ma mõistsin tervet teksti. Отвечать. vastama, vastama, Я ответил. ma vastasin, ma vastasin, Я ответил на все вопросы. ma vastasin kõigile küsimustele, ma vastasin kõigile küsimustele. Я это знаю. Я это знал. ma tean seda, ma teadsin seda, ma tean seda, ma teadsin seda. Я это пишу. Я это написал. ma kirjutan seda, ma kirjutasin seda, ma kirjutan seda, ma kirjutasin seda. Я это слышу. Я это услышал. ma kuulan seda, ma kuulsin seda, ma kuulan seda, ma kuulsin seda. Я это принесу. Я это принес. ma toon selle ära, ma tõin selle ära, ma toon selle ära, ma tõin selle ära. Я это несу. Я это принес. ma toon selle, ma tõin selle, ma toon selle, ma tõin selle. Я это покупаю. Я это купил. ma ostan selle, ma ostsin selle, ma ostan selle, ma ostsin selle. Я это ожидаю. Я этого ожидал. ma ootan seda, ma ootasin seda, ma ootan seda, ma ootasin seda. Я это объясняю. Я это объяснил. ma seletan seda, ma seletasin seda, ma seletan seda, ma seletasin seda. Я это знаю. Я это знал. ma tunnen seda, ma tundsin seda, ma tunnen seda, ma tundsin seda. 50 languages. 85. 85, 85. Спрашивать. Прошедшая форма 1. küsimused, minevik 1, küsimused. minevik 1. Сколько вы выпили? kui palju te joonud olete, kui palju te joonud olete?
Сколько вы проработали? kui palju te töötanud olete? kui palju te töötanud olete? Сколько вы написали? kui palju te kirjutanud olete? kui palju te kirjutanud olete? Как вам спалось? kuidas te magasite? kuidas te magasite? Как вы сдали экзамен? kuidas te eksami sooritasite? kuidas te eksami sooritasite? Как вы нашли дорогу? kuidas te tee leidsite? kuidas te tee leidsite? С кем вы разговаривали? kellega te rääkisite? kellega te rääkisite? С кем вы договорились? kellega te kokku leppisite? kellega te kokku leppisite? С кем вы праздновали день рождения? kellega te sünnipäeva tähistasite? kellega te sünnipäeva tähistasite? Где вы были? kus te olite? kus te olite? Где вы жили? kus te elasite? kus te elasite? Где вы работали? kus te töötasite? kus te töötasite? Что вы посоветовали? mida te tellisite? mida te tellisite? Что вы съели? mida te sõite? mida te sõite? Что вы узнали? mida te õppinud olete? mida te õppinud olete? Как быстро вы ехали? kui kiiresti te sõitsite? kui kiiresti te sõitsite? Как долго вы летели? kui kaua te lendasite? kui kaua te lendasite? Как высоко вы прыгнули? kui kõrgele te hüppasite? kui kõrgele te hüppasite? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 86. 86. 86. Спрашивать. Прошедшая форма 2. küsimused minevik 2. küsimused minevik 2. Какой галстук ты носил? millist lipsu sa kandsid? millist lipsu sa kandsid? Какую машину ты купил? millise auto sa ostsid? millise auto sa ostsid? На какую газету ты подписался? millise ajalehe sa tellisid? millise ajalehe sa tellisid? Кого вы видели? keda te nägite? keda te nägite? С кем вы встретились? kellega te kohtusite? kellega te kohtusite? Кого вы узнали? kelle te ära tundsite? kelle te ära tundsite? Когда вы встали? millal te ärkasite? millal te ärkasite? Когда вы начали? millal te alustasite? millal te alustasite? Когда вы закончили? millal te lõpetasite? millal te lõpetasite? Почему вы проснулись? miks te ärkasite? miks te ärkasite? Почему вы стали учителем? miks te õpetajaks hakkasite? miks te õpetajaks hakkasite? Почему вы взяли такси? miks te takso võtsite? miks te takso võtsite?
Откуда вы пришли? Kust te tulite? Kust te tulite? Куда вы пошли? Kuhu te läksite? Kuhu te läksite? Где вы были? Kus te olite? Kus te olite? Кому ты помог? Keda sa aitasid? Keda sa aitasid? Кому ты написал? Kellele sa kirjutasid? Kellele sa kirjutasid? Кому ты ответил? Kellele sa vastasid? Kellele sa vastasid? 50 languages. 87. 87. 87. Прошедшая форма модальных глаголов. 1. Rõhumäärsõnade minevik 1. Rõhumäärsõnade minevik 1. Мы должны были полить цветы. Me pidime lilli kastma. Me pidime lilli kastma. Мы должны были убрать квартиру. Me pidime korteri ära koristama. Me pidime korteri ära koristama. Мы должны были помыть посуду. Me pidime nõud ära pesema. Me pidime nõud ära pesema. Вы должны были оплатить счет? Pidite te arve ära maksma. Pidite te arve ära maksma. Вам пришлось заплатить за вход? Pidite te sissepääsu eest maksma. Pidite te sissepääsu eest maksma. Вам пришлось заплатить штраф? Pidite te trahvi maksma. Pidite te trahvi maksma. Кому пришлось попрощаться? Kes pidi lahkuma? Kes pidi lahkuma? Кому пришлось рано уйти домой? Kes pidi vara koju minema? Kes pidi vara koju minema? Кому пришлось сесть на поезд? Kes pidi rongiga minema? Kes pidi rongiga minema? Мы не хотели долго оставаться. Me ei tahtnud kauaks jääda. Me ei tahtnud kauaks jääda. Мы не хотели ничего пить. Me ei tahtnud midagi juua. Me ei tahtnud midagi juua. Мы не хотели беспокоить. Me ei tahtnud segada. Me ei tahtnud segada. Я хотела бы позвонить. Ma tahtsin vaid helistada. Ma tahtsin vaid helistada. Я хотела бы заказать такси. Ma tahtsin takso tellida. Ma tahtsin takso tellida. Я хотела бы поехать домой. Ma nimelt tahtsin koju sõita. Ma nimelt tahtsin koju sõita. Я думала, ты хотел позвонить своей жене. Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada. Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро. Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada. Я думала, ты хотел заказать пиццу. Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida. Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida. 50 languages. 88. 88. 88. Прошедшая форма модальных глаголов 2. Rõhumäärsõnade minevik 2. Rõhumäärsõnade minevik 2. Мой сын не хотел играть с куклой. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida.
Моя дочь не хотела играть в футбол. mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. Моя жена не хотела играть со мной в шахматы. mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. Мои дети не хотели идти гулять. mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna. mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna. Они не хотели убирать квартиру. Nad ei tahtnud tuba koristada. Nad ei tahtnud tuba koristada. Они не хотели ложиться спать. Nad ei tahtnud voodisse minna. Nad ei tahtnud voodisse minna. Ему нельзя было есть мороженое. Ta ei tohtinud jäätist süüa. Ta ei tohtinud jäätist süüa. Ему нельзя было есть шоколад. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. Ему нельзя было есть конфеты. Ta ei tohtinud kommi süüa. Ta ei tohtinud kommi süüa. Мне можно было что-нибудь себе пожелать. Ma võisin midagi soovida. Ma võisin midagi soovida. Мне можно было купить платье. Ma võisin endale kleidi osta. Ma võisin endale kleidi osta. Мне можно было взять шоколадную конфету. Ma võisin ühe pralinee võtta. Ma võisin ühe pralinee võtta. Тебе можно было курить в самолете? Tohtisid sa lennukis suitsetada? Tohtisid sa lennukis suitsetada? Тебе можно было пить пиво в больнице? Tohtisid sa haiglas õlut juua? Tohtisid sa haiglas õlut juua? Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу? Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta? Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta? На каникулах детям можно было долго оставаться на улице. Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla. Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla. Им можно было долго играть во дворе. Nad tohivad kauem hoovis mängida. Nad tohivad kauem hoovis mängida. Им можно было долго не ложиться спать. Nad tohivad kauem üleval olla. Nad tohivad kauem üleval olla. 50 languages. 89. 89. 89. Повелительная форма 1. Käskiv kõneviis 1. Käskiv kõneviis 1. Ты такой ленивый, не будь таким ленивым. Sa oled nii laisk, ära ole nii laisk. Sa oled nii laisk. Ära ole nii laisk. Ты так долго спишь, не спи так долго. Sa magad nii kaua, ära maga nii kaua. Sa magad nii kaua. Ära maga nii kaua. Ты приходишь так поздно, не приходи так поздно. Sa tuled nii hilja, ära tule nii hilja. Sa tuled nii hilja. Ära tule nii hilja. Ты так громко смеешься, не смейся так громко. Sa naerad nii valjusti, ära naera nii valjusti. Sa naerad nii valjusti. Ära naera nii valjusti. Ты так тихо говоришь, не говори так тихо. Sa räägid liiga vaikselt, ära räägi nii vaikselt. Sa räägid liiga vaikselt.
Ära räägi nii vaikselt. Ты слишком много пьешь. Не пей так много. sa jood liiga palju, ära joo nii palju. Sa jood liiga palju. Ära joo nii palju. Ты слишком много куришь. Не кури так много. sa suitsetad liiga palju, ära suitseta nii palju. Sa suitsetad liiga palju. Ära suitseta nii palju. Ты слишком много работаешь. Не работай так много. sa töötad liiga palju, ära tööta nii palju. Sa töötad liiga palju. Ära tööta nii palju. Ты так быстро ездишь. Не езди так быстро. sa sõidad liiga kiiresti, ära sõida nii kiiresti. Sa sõidad liiga kiiresti. Ära sõida nii kiiresti. Встаньте, господин Мюллер. tõuske üles, härra Müller. Tõuske üles, härra Müller. Сядьте, господин Мюллер. võtke istet, härra Müller. Võtke istet, härra Müller. Сидите, господин Мюллер. jääge istuma, härra Müller. Jääge istuma, härra Müller. Имейте терпение. kannatust. Kannatust. Не торопитесь. võtke endale aega. Võtke endale aega. Подождите немного. oodake üks hetk. Oodake üks hetk. Будьте осторожны. olge ettevaatlik. Olge ettevaatlik. Будьте пунктуальны. olge täpne. Olge täpne. Не будьте дураком. ärge olge rumal. Ärge olge rumal. 50 languages. Девяносто. 90. 90. Повелительная форма 2. käskiv kõneviis 2. Käskiv kõneviis 2. Побрейся. raseeri ennast. Raseeri ennast. Помойся. pese ennast. Pese ennast. Причешись. kammi ennast. Kammi ennast. Позвони. Позвоните. helista, helistage. Helista. Helistage. Начинай. Начинайте. alusta, alustage. Alusta. Alustage. Перестань. Перестаньте. lõpeta, lõpetage. Lõpeta. Lõpetage. Оставь это. Оставьте это. jäta see, jätke see. Jäta see. Jätke see. Скажи это. Скажите это. ütle seda, öelge seda. Ütle seda. Öelge seda. Купи это. Купите это. osta see, ostke see. Osta see. Ostke see. Никогда не ври. ära ole kunagi valelik. Ära ole kunagi valelik. Никогда не дерзи. ära ole kunagi häbematu. Ära ole kunagi häbematu. Никогда не будь невежливым. ära ole kunagi ebaviisakas. Ära ole kunagi ebaviisakas. Всегда будь честным. ole alati aus. Ole alati aus. Всегда будь любезным. ole alati sõbralik. Ole alati sõbralik.
Всегда будь вежливым. ole alati viisakas. ole alati viisakas. Счастливого пути! jõudke turvaliselt koju. Jõudke turvaliselt koju. Следите за собой. Будьте осторожны. olge hästi ettevaatlikud. Olge hästi ettevaatlikud. Приходите скоро снова в гости. külastage meid varsti jälle. Külastage meid varsti jälle. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.